Saudara, kita lagi mau ke kebun genjer kita nih. Kebun genjer kita udah pada numbuh banyak nih. Mau kita ekspor ke luar negeri. Tuh, lihat tuh. Tuh, wih, banyak genjer kita, saudara. Aduh, kita pagi-pagi nyabut genjer dulu nih. Wih, banyak genjernya tuh. Bujuk dah genjer, apa segitu. Kita mau ekspor nih. Mama, mama, papa bawa genjer nih. Tetangga bilangin kalau ada yang mau minta-minta nih ke kita nih. Banyak nih genjer tuh. Mantep dah genjer. Makanan tradisional.